Attiro l'attenzione di nuovo a Vincent Lambert e al piccolo Alfie Evans. Nerġa' niġbed l-attenzjoni fuq il-każi ta' Vincent Lambert u ċ-ċkejken Alfie Evans u nixtieq intenni u nikkonferma bis-saħħa li l-uniku sit tal-ħajja mill-bidu sat-tmiem naturali tagħha huwa Alla. U dmirna hu li nagħmlu minn kollox biex inħarsu l-ħajja. Ejjew naħsbu fis-skiet u nitolbu biex tiġi rispettata l-ħajja tal-persuni kollha u speċjalment ta' dawn iż-żewġ ħudna. Nitolbu fis-skiet. Perché sia rispettata la vita di tutte le persone, e specialmente di questi due fratelli nostri. Preghiamo in silenzio.